Woye tama ye wo no na sa e kan say abesu eniema ni efidie abefu efidie tentan na nka bi wo ho anka I think say nka wo ankasa no nka wo besua de answer na nka obeye obekasa no obeko online akwakoye research say asema mbe ba bekan ene AI ebe kirew eja kwa brand me ka kirew before as na obeba aba beka bibi no ma AI ema onyansa senyansa no IQ no aye loser ko na AI oma ubi na same je mfina wa ode wa behye ne bottom no 4 years pe and the check Ghana ye gold ni na opia no de kogu ni fie eno de wo behye ne bottom ni mu ache na se when be a gold ni na kogu ni fie na so oja ni gold ni bi na se odisiwa oh eja kwabena Ghana beye wode Ghana ebeye wode edi asem kra no mesi pokuase Nsawam road na nado office na what to say pokuase Nsawam road na nado efi wo no na ehwo no etesei ena sisi aso no aba beye sei sisi aso ekwan ne tesei ye nuanum ntumi mfaso oma frame omo si he said ye ntumi nkofie o endre nu me kofa ho ewo so ye ntumi nkofie aden edi abone na Ghana fo edi aye NDC fo ye bone ye ne so omonto abama mo na mo mbra mekunkum ye mo mbe wie ye mo buwa kra me nuanu mo MPP fo ababa mebu mo pa mo chow mo de mo so mo life na no threaten obi kan asem a munyi mo ho mfim na mo de mo ma ni pakon na kasanka omuntumi ndum yeja pa de never they can omuntumi ndum yeja because bi omukonyi omuhu nyansa kwogina nsuo ho ekokoye we say omuhu nyansa ekokoye nsuo ho press conference no yesu ehu nyansa ya no we ye de beburo mo se nyansa bi ani mutima ye ka kire mo se pokuase Nsawam road no sisi ano ehwa I don't know se swimming pool se yenkonko swimming ansa ye de akoye fio se yenkonko swimming ansa ye de akoye fio I don't know o say why network ni o ti wante eno ano no wante wante no shesa forestry wono nti oni why ni minimu so bi a wa me owo abufu eje yankwa eden kwa na omode ama na nti se opeso ya no ye den na omode ama no na no wenye we this party ni mu anti sabi de opeso oje nti wo mo kaye kasa bo mpese ye be kasa anyo ma na ye kema me kebi obi atimi ka de ope mo na mode atem de start ye woja fokwatena buroti di Ghana fo nyina de di mba wo kroma nyina atem de mba ase nyina di omatem wo kroma Daniel so kwatete nkruma wo so akwate kete akofa lin a share ahuma dem ene wana ne ba aboso ya mami ko ma ja aboso enkurase for dressing side ya wa no woni ma aboso minimum aboso nipa no te Maryland ho no be ho no abwana Maryland ho no yo odi ahemfo atem dia di na tumfo mu nyina atem aden otumfo ni paketo a wodi na atem obi anka hwe ye nyo obi ama na support anka bibia ave abanse san na mbaya na eni bempe before kasa dia master say mo bechi omu agu ha dwen bebre ha dwen ye de ye nkodi atem ye nkasi ye nkokun obi but wo ye na enye de ebeka ye beka se nko ya ye beka no AJ ye beka wo say wo ti say de 1 minute boy ye beka achiro yeah what you say no san na ye be say gu mama o respect o obi abebu obi kura se opa onwu kura masa me je fefe ye ho opa onwu ma na fefe ye ho what you say opa onwu ma na wonya omo ya born before computer nti ya na mo tutu akomase je pourquoi c'est akra pourquoi c'est interchange ka kwan da be hwe kan po kan kontu kan timi mba e kwan ye patata da onom obi untumi mfaso mpo na no me se me ko Hebron na me be fa kwan so unye ba bi gbo no wafa unye ba bi mpo no wafa I tell you kwan na e basa kwan na na time na yesi so omo be we o mbeka say afi no mbe hwe na me afi na omo ti omo ti e bebre omo ti kwan e bebre
cars eko Burkina ne ade nyina no ofi na kwan ne nyina pene ne nyina paki si kwan so obi nko bimba aden na ye di enho aburo okro manam sa yes government is a continue process inti ka obi aba na obi efiri so na obi so to anka ye ko yenim oti ase we dey ebeji ato wa hwa bibesi wo so ansa na afi enya be wo so pepe mo like page no why brothers and sisters fellow Ghanaians you see me na me di na na Akufo Addo ade mo ti bi ache fellow Ghanaians mo like page no na me pa mo ti ya we ye kase ayo nti mo mfanye ma bi ba me brabra so ye we ye kase ye pa wa Ghana ho ni obrimpon bi awu obrimpon bi atutu nti mo mfa so mo etini sa anya ase efa no ase mfa no no wa hye da yi no no wa gina kire no omo ahye me se wo mo hye da ema wo mo ensem bi a omo be hye da busa wo mo afa ho a eye chese o de bi yi wa hi ase o bo akutia na oye na omo aye no omo agya omo totra the same thing eye ayifo no TV3 for no saa no omo so ye so ene o ye Mr. Frank one egu ase no etimi de ya me kan se omo enkoso na ningwase ne de enya manwie adua no de wudua ye no eso aba na obetwa oh na me kan bibi se se ebe kwa o ma me so o papa so wabusua so o mpranom so o namfofo so wo bibiara watena ifri won kwala brem oh yes feeling a dangerous enti na wiase no wonu obi ya ade a don't underestimate the person unni no ye de ani die eni buo ene tete ye oman no that is all na fe de ye dai enkwati a afi kra de yesi ye de ayi enkomhye ena fe de ye bie ni ministry fili very dangerous na oman muo no na lie detective sometimes cry so mo ye omo de se waso no ba bia cry sometimes pampo no etu detective fili ya ti ho dada kra ne da asai ade bia papa wo mu no boni wo ye nka se enkomhye eni bible enye ewo bible mu eye ye wa asofofo papa wo ho okay eno yeah diva as you say enkomhye I think so eno